Siyabingelela iNingizimu Afrika bakaBheniko MTV namhlanje sila eQwaqwa University of Free State lapho kune Good Friday khona yekhova ezimncane zonke jikelele. Namhlanje kunabafowethu all the way from Swaziland bazoke bazethule ngoba amajaha lawe ngiwazi kudala esukela ebunganeni bawo seseyikhoven namanje kodwa ke mina ngiwazela kakhulu esikhalangeni. Akakezethule nje bese ethi nje fahla kancane ngendaba yenkosi eKhalanga ubaba Manana ukuthi ama feelings abo athini ngenkosi eSikhalanga ubaba Manana ngokudlula kwakhe njengoba engasekho nje emhlabeni kuhamba kanjani ngeSikhalanga eSwatini. Siyabingelela kubo bonke babukeli beBheniko TV. Igama lami mina nguSifiso Ngakashongwe. Ngisuka eSwatini. Siyabonga nathi kuthola leli thuba nje ukuthi sivele kule channel. Kuveta nje kancane hayi eSwatini vele kusekhala eSikhalanga. So ubaba Manana wafike nje wayiveta lento ukuthi imarketheke lento leSikhalanga ivele ku media idlale nakuma TV. Sase siyaqhubeka sibane kuyithandza kakhulu. Siva mhlungu kakhulu ke nathi mase sibona ukuthi leli khawa lisekho emhlabeni but nje siyathemba ukuthi uNkulunkulu longahlulwa lutho uyathi ukuthi wakwendelani lokho ukuthi amthathe maybe wabona ukuthi utawuze one kakhulu noba one otherwise thina bekasasijabulisa kakhulu kuba khona kwakhe emhlabeni. Uhambe vele samfisa kuba naye safisa kakhulu ngathi nje sengisho lokho kubabukeli. Amen. Iyabingelela iSouth Africa yonke, ibingelele eNtshonalanga eMpumalanga eNingizimu eNyakatho naseSwatini la ngizalwa khona. Lokhulumako umthokozisi wakakunene lodume kakhulu ukuthi ngimajayivane khonde ebandleni laseyikhoven ezimncinya the Ethiopian Holy Baptist Church in Zion. Awu siyakhumbula doctor, siyakhumbula baba Manana usifundisele okukhulu ngekuthandaza nje. Umthandazo usifundisile besihlonipha, usifundise kakhulu nje ukuhlonipha kuba discipline ekukhulekeni. Sithi nje lala ngekuthula mqusu wendlunkulu siyohlala nje sikukhumbula njalo emadiski akho siyawuhlala nje siwavusetela njalo sikukhumbula. Ushiyile nje induku lesiyohlala sikukhumbula njalo. eSwatini ke vele igama ukhuluma ngeSikhalanga usuku ukhuluma nje ngemthandazo lesifundiso kakhulu ngawe angishiye nami khona lapho. Foka majayivana cha sifuna ukwazi ababukeli emakhaya bafuna ukwazi ukuthi kwaze kwabo majayivana nje kwakwenze njani ukuthi nje kunamba kancane nje. Awu balaleli igama lamajayivane bekune main voice lebesiyenda nje sontweni bengikhona kuhlabela yonke into naleli twin lami leli lelaqeleni kwami bekahlabela ifirst party ngihlabela icomputer ahlabela icomputer ngihlabela ifirst party shaya first tena na shaya computer sishintshana nje ngoba nomole bekasiphethe wathi hayi labafana laba bayajayiva lagcina leli gama lihleli ngakimi kakhulu. Angisho nezingane zami sesivesithi hawu babe majayivana. Babe majayivana ngibona sewubamba kakhulu amen. Ngathi nje esikhalangeni sewumncane noma mhlamba amadola asavumi kahle. Bengithi ke ubaba uShongwe useyisigege kodwa ngeke ngambona izola impela bemdize esikhalangeni. Kuhamba kanjani kanti akugugekeni? Cha Nkosi yami baba Dlamini ngeke kugugeke. Kona sengumncane kodwa nje makubiselwa mbamba ngiyabisela. Sengilesigege lesingathi sesibamba kakhulu ngoba lo mthandazo lesikhalanga sona sesiqala konakala kodwa nje masithole emadodza sithola abathandazi siyasibamba. Nami ngifakwe kakhulu nginangisho ngumnakethu wangifaka la sigegeni le voice nje ngathi ishile njena sengilesigege nje
asengumnike esho ngasho ukuthi ungifaka kanjani. Siyabonga kakhulu Nkosi. Hayi sikhala ngayo into lela igazini mholo wami vele ifu sibamba letinyawo la ngibona ukuthi hayi akuhlangani ngala sigegeni bese sengikhumbula lokhu lengakhula ngako lengakhuliswa ngako ngicansi ubonile nawo itolo sithena sibuya ngala sikhalangeni wahlangana umthandazo kakhulu wahlangana impela so hayi kuyinsila lengayosuka kani ke nalesigege sithanze nje lokuthi lo mthandazo ungilomunye umthandazo wasezayoni ufuna sithi bambe tonke letinyawo futhi uhlelekile kwaba nomthandazo nje ikakhulu nakuyinto yaseziyoni hayi thina siyibamba ngokutimisela nangoluthando amen. Ana abasikhalanga basakhula manje ngoba senikhulile nina impela nemkantshibomvu esikhalangeni nithini kubantwana besikhalanga ngibone ngathi abasekho discipline manje since uhambe nje umholi abafana laba besikhalanga bafika benethile ubenathile ngithi kusho njalo ngeSwati bafika benathile esontweni babanga ichaos benze yonke into kuze kuvuke nempi phakathi esiguqweni kuhamba kanjani bakhamba kanjalo nithini ibona ningabaluleka nithini? Cha Nkosi siyawukhutha lo moya kakhulu nje eZiyoni sikhule sathi ukuthi waze wafaka nje zembatho kuthi soye ekukholweni awuthinti lutho utila yonke into siyawukhutha lo moya loyo ngiko lesekubanga ngazi ukuthi umthandazo wethu awuhlonipheki kodwa nje siyakhutha ukuthi bakuyekele kakhulu bekakukhutha naye uDokotela ubaba Manana lokuthi siye esontweni sesidlile bathanda kakhulu nje inhlonipho lo muntu omdzala ungako siyohlala nje simkhumbula njalo kodwa nje kakhulu sithi nje kibo bonke labathintako ngathi mabaya nje endlini kaNkuluNkulu ngathi bangasithiba kuze kuzobuyela bantwana labasakhula sinesiqiniseko ukuthi umthandazo unamandla nendonga zaseJericho zawa bebagega sikhule ngaso ke sidraya ke thina sithi abadry nje bahloniphe kakhulu abantu abadala indlela bathi buzwa kulaba phambili. Hayi uyishayile umnethu la hayi ngabe sengiyamonela nje kungaba kucizelela ikakhulu kule tembatho telisondvo kokuthi njengoba siwahloniphe eMasudu nasiyifakile isudu ngeke bakukhanze nje sowubhubhusha ngayo elithulini noma sowuhleti kuphi nalamajoyina masuwagqokile asesibe nalento yokuthi nje hayi sesiya kokwenta umsebenzi waNkulunkulu sitsele konke nje lokungajabulisa inyama siconcentrate kwakamoya ngaleyo ndlela kuyawusenda kokuthi nebantwana labasibonako babone lokuhle bathi noba ngabe bafuna kuphambuka endleleni bathi khute bona bathi ngabe sekubonephi lokho ngoba ngicabanga ukuthi le youth lephambuka kokukhona lokuncane lekubonile kumaphutha kwendiwe ngithi lesiphambili so kufuna icale kithi ke sikuyekele bese emva kwaloko ke kodwa bese kuhamba kahle amen. Babukeli labahle nalesinithandzako neziyoni zonke nje hawo iziyoni zonke sithi nje sithathe lelithuba ngivalelise nami ngwakasho ukuthi andivalelisela umnakethu la kuthi hey siyabonga lelithuba sicela ukuthi ni subscribe kule Benico TV kuningi kakhulu lokutholakala la usiyakheka spiritually ufike futhi ubone nalokuthi labanye benda njani ikakhulu nabasemkholweni ngaleyo ndlela uyakhula spiritually nanga kwengqondo nje yakho uyakhula amen. Balaleli bakithi eSouth Africa eSwazini eBotswana kuphina kuphi ngiyanicela nje ukuthi nisubscribe la kuBenico nento yonke into lefanele nje nimlandzelele kakhulu ngiyanivalelisa nami
ngithi nje asihlaleni eziyoni ngila sikhulele khona lapho kunokuphila khona. Siyabonga amaqhawe aseziyoni, siyabonga bafowethu, ngathi namawele siyanithokozela thina ukunibona nisebandleni futhi ke nikhula kahle ningenabo bathi ngesizulu ubuxhwanguxhwangu, kusho ukuthi chaos. Angaze ngibone ngizwe noma kuthiwa nine chaos. Sibonga kakhulu bafowethu, sengathi inkosi inganigcina sonke isikhathi. Manisuka lana ephasikeni nihambe kahle seniphindele eSwatini. Kube kuhle nje inkosi enigcine bafowethu ngaso sonke isikhathi. AbakaBhenikho bathi amen kunina, amen.